Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Miyaka titayan ko Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, amataan al Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan. Adna na sagatawa mama si ko mga tawa mga uuna aniw. Naapad ko mga umat, amya nga una mga urip Allah. Amya kapatay sa siyaw kulo agusiyaw ataw mga urip Allah. Na ini pangingisi iyan, iantay pinakamalai ilmu sa gyan ko tuwa ingidyan mga urip Allah. Na aya miyang guna na urun, malay ilmu sa gyan ko tuwa ingid, na sa katawa bara simba mangurip Allah. Asumiyong nagyang kutwa mama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na iniisi iyan. Tigyan na hay pagarya. Inuwa tigyan pagkataw ba't ako at tigyan na siyaw pulo ako siyaw miya patekan. Inisimba ko nagyang kutwa mama mangurip Allah. Bara simba rahib na tigyan na daat tigyan na kapaka taubat ka. Maana di ka tigyan pa ka taubat mangurip Allah. Sa akala amyan dosa nga. Nanto na isinuwagyan ko tuwa mama pupangingisi. Biyuno yan nagyan ko tuwa arahay barasimba. Sa kompleto niya na magato sa gyan ko tuwa miya patay niya mangurip Allah. Uriyan yan man na ini paingisi yan man. Antap manati ni pinakamalay ilmu sa gingko tuwa ingit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na miyang guna na uli na miya terun agyan ko tuwa sa katawa alim matao mangurip Allah. Na sumyungon sigo kaya pa kasong yanon kaya pa kauman yanon na iniisi yanon o adin na kapag taubat yan sa giyang kutuwa may patay niya na siya pulago siyaw agu na inikompleto niya na ikamagatos ay giyang kutuwa barasimba. Nasabab sa giyang kutuwa alim matao inisiyan yan katawan niya na giyang kutuwa kala ilimu wallahu subhanahu wa ta'ala na pitero yan anto natigyan ni makaalangar ka sa iko kaptubat ka. Dahil tigyan na pag-alangon mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mata na tigyan na sa pinto ano katubat na tanto kailakaan ka. Kung tanto marila nagumamaab so Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkataubat niya so tawa patubaton mangurip Allah. Na sugat tigyan sa gyan kay darpa kaad na mga tawron simba niran so Allah subhanahu wa ta'ala. Nasimba nga mamutigin so Allah masaro katubat sa pediran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan na lumyan na kawagyan ko tuwa mama sa asungsagyan ko tuwa darpa pinggo na nauro nagyan ko tuwa alim pantagbo sagyan ko tuwa kapatubat yan sagyan ko tuwa kapsung yan na si kukia pa kalukyan si kulalan maana miya kalukon sa giyang utwa kapsungyan sa giyang utwa darpa na miya umas kanya no malakan mo maana miya tayo mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala sadap makataling umas sa giyang utwa darpa asungan yan na miya ka umas mga malaikat o rahmah maana mga malaikata sasangan nila nagyang kutuwa pangalimuan wallahu subhanahu wa ta'ala aguso mga malaikata ayasangan nila ng bunag yung kutuwa kapsik sa irang ko manusia baradusa maulit mo Allah na umani isa kiran na kuan nila nagyang kutuwa manusia maulit mo Allah tigo mga malaikata ayasangan nila nagyang kutuwa limu Allah subhanahu wa ta'ala tigi na sa kami at tigi ni kikabenarun dapat apakakuon kagias kanyan na miya kataling umas kanyan na
betubat si ku Allah subhanahu wa ta'ala amay ikhlas. Tikmano mga malaikat ayasangan nila na bunag yung kuto kapsumaria ku tawa baradusa maana ayasangan nila nagyang kuto kapaniksa natigira na at anati na skanyan na das kanyan makanggalubog sa mapya na mapapatutunag yung kuto siksa mahurip Allah subhanahu wa ta'ala nas kami atigyan ni kikabnaron. Uriyan yan mahurip Allah na miya kataling umakiran ang malaika mahurip Allah apad mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa makambubundal sa rupa na manusia mahurip Allah sa kaya pakataling umanya sa kiyang utuwa mga malaika na biyalira naging kutuwa malaika ta miya kataling uma skanya ni pagkakukum sa kiyang kutuwa diran pagayon na yunan na ito ni inikukum kina naging kutuwa malaika mahurip Allah makaprurupaan sa manusia tigian na taksan yung so darpa kapupunan yan nagusto darpa sunguan yan sa din sa marani ron o di na ron mamirarami gagyan gaya urik mallah nahas kanya ni kikab na ron upang makasi miraramig sa giyang kutuwa sunguan yan na aya kikab na ron nagyang kutuwa mga malaikat sasangan nira nagyang kutuwa di mo Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa si marani sa giyang utadar pa aktubatan yan upmanu si marani sa giyang kutuwa dar pa kapupunan yan adar pa ninyan di kamberadusan na aya kikab na ron na so mga malaikat sa nira nagyang kutuwa kapaniksa si ku uli nakapsiksa si ku tawa baradusa mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala nakagiutaks nila mahurip mallah na si imiraramig sa giyang kutuwa darpa apsungan yan apatubatun mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala na miyakwa agyang kutuwa mga malaikat sasangan niron nagyang kutuwa di mo wallahu subhanahu wa ta'ala sa padsagyapan utulasan mahurip mallah na aya ko na kiniramigin sa giyang kutuwa darpa sungan yan nakagiya ron miniramig agyan kutuwa tiyauteng yan mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala diyan ka na natutul mahurip mallah na tanto kung mala ang dauan mapapadalmon mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala sa paganayan dauanon mahurip mallah nagyang kutuwa kala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala kuurip niyan sa apyad ni kala idusa agyang kutuwa urip niyan na amay ko pembelingan si wallahu subhanahu wa ta'ala na petubat na tatariman wallahu ta'ala agyang kutuwa taubat yan lagi-lagi ang kutuwa kateruan wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran tigyan na qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yamanan yan haiskan wa tigyan na mga urip na kan teruan kay Muhammad haiskan wa ang mga urip mo tanto iran na minibulu wa ginawaran si ko kamberadusa na di kan watigian pagkada isa Panginam si ko limu wallahu subhanahu wa ta'ala sumpatagyan ko to ayam ang urip Allah bagi mata natigyan na wallahu subhanahu wa ta'ala an yaghfiru dhunuba jami'a iprilayan nagyang ko to lang manadusa mata na wallah na mata na makalibun na marilaan mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pwede mo mangurip Allah, asibud sa gyang ka na natutul, na suka pang kung sa di katutaratupan sa ilmu, di na daa ilmuun, mangurip Allah. Di na kapakatero sa fatwa, sa daa ilmu ng manusia, na kapakaya makabinasa si kutawa beterun nagusi ko mga tawa kebetadan nagyang kutuwa fatwa maulit na Allah subhanahu wa ta'ala lagi nagyang kutuwa katiru agyang kutuwa rahib sa dako na taubat agyang kutuwa mama sa agyang kutuwa pakapatay niya sa siya pula usya
na baits kanyan biyun wag yang kutuwa mama mangurip Allah sa ini ganap yan na magatos sa yang kutuwa yang papatay niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, paduman mangurip Allah asibun sa yang kana tutula pianutul tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kapkedair ka sa Panginam si ku limu wallahu subhanahu wa ta'ala na uri na kapkedair sa Panginam ko uripan ku limu wallahu subhanahu wa ta'ala na pagkasabapan sa kapupugumanuman yan o kadustan uri na kapku mani sa gyang kutua kadustan uri na kapku mani sa gyang kutua kabibinasan yan maurip ballahu subhanahu wa ta'ala. Lagi sumano siya na, ni kadairon sa Panginam, ubas kaniya na prelay wallah, uri na kadans kaniya sa Panginam, si kulim wallah subhanahu wa ta'ala, na ayad na mapamigirian, nagyang kuto, marata maurip Allah. Aba niyan, din ang pumagumanuman niya, nagyang kuto, kadustan yan, maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pero panasibun sa gyang kana tutulap yan, tutulog tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kailangan na sutaw pupangisip na pupiliin niya nagyang kutuwa pagisian yan sa pupangilay niya nagyang kutuwa titu mga tawa at na mga ilmu yan o di na ayadiran di terun nagyang kutuwa benar mahurip Allah subhanahu wa ta'ala katataguan siya sa ilang mo sa gyang kutuwa ipagisip mahurip Allah sa kipag-iinuntulan siran. Pero man maurip Allah, asabun siyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na sumano siya abatubat si Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na kaawain niya yung darpa mapapano barado siya o di na kadustaan ibarata sumano siya na miyakan dusa sa tanto kamala maurip Allah na usi manadalam sa gimok tadarpa di indusaan o di na madakala kadustaan as kanyan na ayatun mo niya nagyang kuta pakatubat yan na aya per meror kanyan nagyang kutuwa kaaway niyan kaganatin yan sa gyang kutuwa darpa sa sisimong ko darpa mapi maurip Allah makaptubaton kaya so ginawa na manubay nasa din sa kapakararani nga si ku marata nagyutod mo ikapakararani nagyang kutuwa kapakapanggalubag ko na di ka paro o di na di mapia kapakaptubat maurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na maraganatan to kapakaptuban itong manusia. Maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pwede pa maurip Allah na so mga tawa mga pipiya na aya mapiya di pagunuta di pagpada kapupakugub siran si iku mapiya maurip Allahu subhanahu wa ta'ala uli na si iku simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Penasibutan na nagyang kutuwa kasi siapa kung mga malaikat si ko mga galubukiran mangurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Padap na malasibut nun na aya pagilayan ko uripan uli na mga amal o uripan mangurip Allah nasa din sa Korea nun mangurip Allah. Nagidagyang kutuwa kapkaluin niya sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bi khawatimiha matanalaiti na pagilayan si kumangamal na sa Korea nun maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na malatan daw nagyang utama no siya ketero nagyang utama mga malaikat askan yan nada kung namin ang galubagyan na mapiya. Na ayabu kaya ko no mga malaikat makasasangan ko limo Allah subhanahu wa ta'ala ami miya baliya kabnarira nagyang kutuwa kakuha sa gyang utama ma nasabab sa ayak yaw riyan nun nagyang kutuwa kapetubat yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa rons kaniyan nakiapan taga na kapatay sa gyang kutuwa kapak anini at yang pipya na iniyan ni kang galubuka sa gyang kutuwa kaptubat yan sa kapsungyan sa gyang kutuwa darpa abad tubatan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala.